far more sinister. You see, once these get rolled out, every dollar you spend becomes fully trackable by the authorities. And this isn't tinfoil hat paranoia. The Toi European fatalo Central Bank fantu already Samoa published a na paper tunu on pele la this fa back sa in unga nei 2023, taimi where le they fiafi. outlined how CBDCs Mātou would allow te full traceability of fatalo those fantu i le transactions. sofa manu Meaning malo they Yesu can see Keriso lo exactly what tātou you alii buy, ma le when you tātou buy it, faola. and who you buy it from. Ia And fai foi le transactions tātou make tue can be maua nei monitored, taimi lei limited, or i even ia le reversed. atua China's wa sa whingai ai le atunu pele ma tiuti ma fai wa le nei aso. Ia le nei wa tātou tui ma ota malawa ia le vi inga e foi la vai le atua. Mea e lo leo whatau wa e wha whilo ai atuai le CKA Ministry au kira nei i tu fio le nei atunuu e meise le rolangi atoa ia le loa loa o le mamalu so tātou atunuu ia umu whai o na mau mai tātou prokalame le nei pō le lei ma le matano fie mi ia le atua i mea umalava mātou te whatalofa atuai i uso au ona umalava le CKA Ministry so te tue fio le rolangi ia le ngata fo ilea ia o au ministry umalo fa pena ona fa so lungo le tatu wala anta o le Global Kingdom TV channel ia matu te fatalo fa tu le nei te mira fiafi ma lo lava le tau atai ma lo le fato toa ia ma lo fo ile ono sai nei vai taimi o lo tanto fia ngai ai ia ele tasi ele lua ni fa fita uli mani fa inga talo tanto ui ai ia lo tanto manu malo lava ono le fina ngalo alofa o le atua e ala ia ke riso Yesu lo tato wali ma lo tato faola fatalo fatuai i au ona tofi le atua so se fata e fia ia lo fa pena na mau mai le nei fa sa longa po nei fo i mata upu po nei fo i ma klame le nei po ma tu te fatalo fa antu malu ia tu sunga fa ia onga profeta ti akono ia le ngata fo i lea o fa fengainga so te fata fai taulanga so se tu e fio le rolangi mo fai o le maua mai le tātou whaasala launga le e fiafi ma tu te fata alofa atu foi nei o tātou tu asi na sina o whapena o na whaia pēr le whaiva o le tatalo mo tama whanau o Samoa o lo au na manga lue e so se fata fai taulanga i le ngata le nei atunu o New Zealand ia o atunu umo le rolangi ma tu te fata alofa atu le suafa whaperepere, le suafa manu mano, le suafa o le tātou tupu, le tātou msia o Yesu Keriso, o le a fio mai i le toi mamao, ia mātou te whata alofa tuai, ma le anganga maulalo le fiafi, ta alofa lava. Ia mātou te whata alofa tu fo i wompa anga, le tātou mawhitanga fo i po le tātou CKA Ministry, i stofi te itasi, i olo fa pena na tuli mata au mai tātou pukalame i le vai aso ma le vai aso ma tu fatalo fatu ia ina yo tātou ma tu foi ona yo tātou uso ma tu fa fino a inga fai malanga mai le atunu Samoa i nei fui atunu a Teroa ia ma tu fatalo fatu so fa manu malo Yesu Keriso tātou li ma tātou fa ola ia e watu foi se fatalo fa ina yo tātou uso lo mau mai tātou whaasala launga i tonu o whale pui pui, i re ngata foi lea, o nei o tātou ainga i tonu whale mai, a lo te whaatalo whaatu le sofa pelo i Yesu Keriso, whea lava le meolo e iai, pi o tonu o nāno fuanga, i o talo lava le tātou pukalame, le lofa lava le atua e le whaatua au ia, i tātou uma, ia o lo pio na iai na no fuanga i ne ratu tonu toese ia angle le atu le atua ma soso ni atu ia ma watu se manatu fou ma se nganga fou ina ia tātou wawa ai atua i le atua ma no whiangalo whaftai foi ia o lo mafuta mai tonu maotanga se ngase whaftai le atua era na whamalo longa ia te auto umalava i foi poro ma tātou iai ma o langona le ngalue mai o le mana o le atua ia nana u whapeantu, i e claim e whaftai le atua, ono mea umalava whaftai le whamaro longa. Mātou te whamaruru atu fo i le lea fiafi Samoa le atunu pele, pe o le lava yaso, sa le fui se tātou maftanga, po se tātou bukalame,
ia sa ia fo'i nei tutu ngoa la iti sa fe ngai ia fo'i ia le fo'i i tu o le tongo ale tongala au po le tovile ia ono le maftanga po se konferenisi fo'i nisi fo'i o ona le atua le fo'i fa malu lo matu o nai ia o le ala lea ua le ia statu pukalame le lava yaso ia o te langona lava mo te tonu i le tu ai o le tangata i o le atua i o lo fai tau lava na tusipa ia yaso uma wa ro ia te oile upo le atua yaso uma ia mataimi uma lava ia o tatu pukalame ia na o le vai yaso e tasi aso e tasi o le vai yaso i o le ana na alai o le whaatau ina le tatu pukalame le lava yaso ia o te tani tonu lava i o le tele ia ma le whaafitai le atua ia saunia ia ala anta i luna o le ea le ngata o le YouTube le Facebook ia o lo whapena na whesosoani o tātou manatu mo tātou langona mo tātou au unanga i so se minso le au nei ia whaafitai le atua i nei awano le lei mo whai ona whaabangono ina ia tātou te mori mawai ma mai moinu o le TV ia o le se whaapa i atu rea le nei fiafi ma lui Samoa i le nei fiafi ia te lola mo te tonu o le atua o le aso o le atua o le taimi ia le whai ona tātou to whelua i manuia i le nei fo ia fiafi i le manuia ia mana soifua na lei fo ila lea ia o le te ina te talo ia ona whai atu ai lea o fo i o se manatu wha marosi mo i tātou i le nei fo ia fiafi lo mātou ta mai o le langi whaaftai tele lava le lei wano le lei o mātou tu e maua mai na fo i wai aso e lua o tuana i le lei o mātou mau whaaftai ta ma awa o lo soifua lava oi o la upu o lo ola e le mawhai o la mātou whaangalo ina awa o le upu lea na e whai ai mea malawa mātou whaaftai neo no le lei te fo ila o auna le atua e whaatonu fo i o le Global Kingdom TV channel ia mo fai fo na whaalawi loa le pokalame le Christ Kingdom Ambassadors i luno le ea i le fo i fiafi o le mātou whaaftai le atua o le leo nono tia lava lawa fionga pa ia mo i mātou mātou te talo le i fiafi ta mai whaaftai lau whaunga i o le amai moa mai o le a sia mai le atua le whamaros ia le ngata fo i lea o le ila o auna ia me whaalangalango atu le ngalue mai o lau mana pa ia nei tai nai mātou i mea uma ma taimi malawa i ngata i le ni fiafi o la mātou saunia ai le atua se whamalosi molo watu o pele bi ia oi whaavau tamai ono Yesu le leia le mātou te tano Amen 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 ia whailewa ka e toi maua mai le tātou pokarai me le fiafi Samoa ia te ilo fo o maru rufo i le fiafi o tātou iai le waitaimi o le tau maruru o po ia le me fo ela le ia bifo se kofe ia mana tua le pini of mafana le to ina malo tua ia ina ia maua i pea ia malanga kipo ki vela nga sal fa pa vela fa mafana to ina malo tua ia lo tato ia le ni fiafi o le fa solonga le o tato pukalame o le Klame no no nei pe o le faalu le nei foi tau sanga ma le mai taimi tato mta upu fa tal targoina o perfetanga fa mesia il fenga na tuai o perfetanga fa mesia il fenga na tuai ia male autur le fiafi ia o le mesia e ala mai le fatu o isa anko for the messiahs from the seeds of Isaac lo maua le tātou tusi whaitau li kenese mo lusu tasi kai upasfuru valu valu se i o lusu tolu lo maua le tātou tusi whaitau li la ia i le whengenga tuai i o lo iaina i tusi o lo whapena na mori mau ai ma whatau nuina le whengenga tuai ia i le whengenga fau whatau nuina ai per whetanga ia i le whengenga tuai lo maua le Roma iwa lo le whai upo fitu ia ma le e peru sfutasi alona fai pasfulu walu i le whenga fau i nā lo whatau nuina ai ia le nei lava folanga ia Samoa le atunu pele e leo ni mata upu fau po ni mata upu whate i te ia i lo whatu malo moa
ia o mata upu e tala no ina au na le tua lea asa ma taimi o le au ngau sa le ngata fo lea o le fa malo si tono ministry te tasi ia o le tato po kalame na na toi fa manatu ma toi fa iloa a tonu wa ngalo ia te oe ia le awala mai o le mesia i le tulanga fa perfetanga ia po o le tupu le i taimi o au ngā tupulanga pe o le iai e ana mua se i o mai le taimi o le whenga fau. Ia lea la tātou te amatamata maali e ai ma o le longa o noi leo le tātou po kalame. I le vātu sa tātou taranoa i le taimi taranoa mai ai le fatu o le whiwhine po eva o i nāna amata mai ai le whamnianga le nei al mesia i le lalulangi ia whasolo solo mai ai a Abrahamo ia whasolo solo mai ai lea ia Saako ia se ia o mai lava ia Iakob. O lea la o tātou toi ai le nei vai aso. O tātou toi talanoina i fo i le fatu lea for the seeds lea of Messiah, the seeds from Isaac. O na e vai i le ata lea o Isaako. O le ata tonu lava lea o Yesu Kiriso. O le pele lea Abrahamo to tasi peina. Talai atu ai le atua ia Abrahamo. Ia, pe foi o fetalai atu le atua i lo na alo Yesu Kiriso o lo watali pele lava lea. E pe o na pele foi ia Abrahamo lo na tali to tasi ia ma e tatu tilo ai lea. O le mele watu e au mai ai le si sa vaese ki le leifo e biaso. Tatu ti toe tale noa ma toe wha manatu ai. Ia wale ia se le iloa. Lo tale noa ia Yesu Kiriso. Ia pe o na ufai atu o le toe wha manatu ai al po kalame i lo bangalo. Ia te oe. Taimi sa saunua atu ai lo tamafa le anganga. Ia po au na le atua. Ia wa fai foi si leva bangalo. Ia po wa ele toe fia fai taua foi nei mea o le whenga atu ai. O on ata o le whenga fo. Ai o leo ngana i o po kalame. Le ngata fo le tato po kalame le le fiafi. Ia po kalame fa solo o le tato TV. Ia ma po kalame na isi ministry taitasi. Isi to vine o lo ngalu e ai le whanau le atua. Ia o lo ngalu e mai ai. I le tele ma le ano ai. O le sosia. O le tamau a inga o le atua e ala i la upu. O saa mai ate i tātou. E le tātou po kalame la nei whapitoa lava i perfetanga wha mesia i le whenga inga tuai. Ia ai ua whataunu wina, teimi o le whenga inga fau. Ia pio na iei tusi o na laulau ina atu. Me foi la lea ia le fiafi mātou te whaftai atu. Le talia o le upu i te tonu o lo lawa ma lo maonta le ngata foi o lo sā pe a whai o lo e whaingaruenga. Ia pa te tonu foi o whaingaruenga nisi o lo iei ngaruenga le leipo. Na tua tu pea o tau le tātou polo kalame. Mātou o te fia whai tawina la i le whalafolanga lea, i le kenese lea e los futasi e amata i le tātou whai tau lima le kakupuka me ne whiawhia, te whapea. Ua tupu le tama, ua tea fo'i ma le susu, ua whaia fo'i e Abrahamo le tau samininga tele i le aso na tea ai i Saako ma le susu. Ua vaai fo'i Sara i le tama a akara le aikupito na whaanawina e ia i a Abrahamo o loo tau wemu ia o na whaiatu le o ia i a Abrahamo. I nā turi e se ia o le nāwhine polonga malana tama aua le tofia whaatasi le tama le nāwhine polonga malau tama o Isaako o ti ngā lava Abrahamo i le nei mea ona olona tali sulua au fetalai mai le atua ia Abrahamo aua e tuti ngā ona o le tama a toa malau whawhine polonga o mea uma ua whai atu ai Sara ia te oe ia e usi ustai iai i lana upu au wae wala awina lau whanau ia Isaako o le tama fo ia le whawhine polonga o te whaia o ia matupunga o se nuu au wā o lau whanau lava ia vi ia le li. Ia lewa tātou whaalongolongo o loo wala awina lava le mesia i le taimi o le whalafolanga e awala mai a i to ino Abrahamo ia se ia o mai lona talii o Isaako. Ia le tau whaailo nei tala sawa ia le tātou tilo ma tātou iloa
ina ua fetalai atu le atua ia Pera'amo e whanau mai lava e o rua satama ia e pesa manatu whaare tangata ia le tina o Sarai ona o le tūlanga i le matua o le tino mai ai. Ia lea tātou te tilo ma tātou vāwa ai i ai. O lea ua taumawhai le atua e whaailoa mai ma manatu mai a te i tātou. O teimi wana wholafolanga e iai fo i mea te tau na tātou i ai. E le ai nawa te wholafolanga le atua o ni whaamanianga e au noa mani whaafita uli pe au noa mani me fo i lea ui ei tātou le whamai tātou o mo meo o problems. E ui ei tātou o ngā e se ao mana o le atua ina ia whaatūlanga le lei le meo o whetalai mai o ia tau na whai. Tēne la nisi taimi whetalai mai le atua ia te i tātou e ala le whaamanianga ia e tātou te lenga wai, tātou te musu wai, tātou te whai tonu foi, tātou te whai tio. Ai o le kalame lea ma le whaamanianga lea le atua i le rorangi he ale mesia mai a isa ako. Ua malama lei Abrahamo lea na o le whaamanianga na tō mai le langi le pule. E fwoi la lea at the same times o loo soifua Abrahamo e le ngata o ia o le tangata. Whapea ia matatu tana no o ia o le tangata o le atua, o le wo le atua, o se tasi o a eta o le whapea te rianka i le whenga inga tuai. Ai le same, i le taimi lama e tasi o Abrahamo o le tangata soifua o le tamaa, o le ainga. Via le li. E ilana tātou tilo i nei tusi ma tātou vava ai. E le whapea o le whaatalai mai le antua le whamnianga e sau ai pe awala mai ai le Mesia i Abrahamo e awala mai ai sa ako. O na le o lea o ni whaingatā e le wholaunga ma le savalinga sa ma Abrahamo. Pe o na i le tala. E le whai mai ina ua te are tama ma le susu sa whaia e tamaya Abrahamo le tausa mininga tele lava le aso na te ai isa ako masusu. Haleluia. So le mea le tātou loa sa moa le atunu pele. Le awa amata o na whaala ala atu e le antua ia matau mawhai ia le tātou tamā o i langi e whailo atu ia Abrahamo le ai isi manuia lava ma isi la sanga e ui awane folanga wa umana ia whatatia ia mo le larolangi atoa awana mai ia te ia. Whamai la o whaia le kausaminga lea, whamai ua ai atu sala le tama a karala i kuito. Whanau ina e ia pera amo o loo tau emu ia, loo winga. Pe i fōringa mai ua o matutua tama ia. Ia e ngata i lea o le tama lea o Samaeli lena mo whanau. Ia e sa ako. Ia pe i fōringa mai ua ina fo i vaitaimi ia e ola whaatasi ia nai fine ia manara na ia lato whanau ia manara to te tōrua ia to e whaila le stawire ngiva i kaimia e samo ia ronga ngare ale alo le ato o le siro mukua ma ia e o le taimia ia leo le atua lana folfolanga whaawala mai ai masia ia amo le tau sa minga la le aso le la te aisa ako ma le susu ia wana i whina i whawhita au li lai bich. E wale sa moa pe ono whaelo atu fo i lau tanga. E le whapea e saunga le mua i ama solo le mea umano la. E ia ia nei mea lai stup. Ne fo i nei mea pi whaatupu manatu. Ia e le loa o leo la a wala mai ai le whina ngalo le atua. Mai la ia ina ua tau emu le kama lea. Mai a lai loa le yaki. Ai loa le yako ko lomkua o Sara. Neanga le lomatua e sele me o le tausi a inga, me fatu a inga. O e kauro inga singa le songa mai i le vale. E le masepurva ai tina o Sara i tausi ngore a inga.
ala pisi ya akarai e faingo tuti fale tonu fal polonga ia lea lava o matai tuina lava e sara ia ele tūlanga o tupu ifo ma le ola ifo o neita maiti tolu ia awai fo i ingai me whapea o tupu no tātou vai taimi ia maru awai whale lo whina maru wawa ai le atua ia mai ai le atua le taimi mai ai le atua ia le manatu le lei ia e whaatau tai ai mea ai o le mele ma ngai a kere i lau kikira ki ai ua whātonuina e tina po le posi o le whale ia po le mele tafo kongo le whale whātonuina le toina ina ia tuli ese le whawhine polonga malana tama e le to fia whaatasi pe o le tau no mai tusmai lea ua mata o na ui le ainga ma naia ma le matango fie o ui nei whawhita uli la titi o le songa e maua mai i o le tuli ese tuli ese le na fine polonga malana tama lo e lo inga e yeli ko inga la ngona fule tatou sa moa peila le upu tuli ese ai o le upu sa oai o le ave esea po le tafi esea mai tonu o le ainga o te lo o e sa moa na o kako sa moa na tunu e yei ko inga me whape ai aingi me kupu whape na i whanau na i ainga i alo i aile upu na sa moa tafi po anti ma le lau le ainga e o vola te tonu ainga ai ua i aile la ngono le tina ia sara paula le vaifo o le tuli ese o le whawhingen le imalantama ai mai se lea o lea e malama le sara i le whamnianga le atua i te tonu ro lato ainga o le whamnianga po le tama folfolanga e awala mai i a sa ako na tama pa ila sa moa le sile songa banga ia le kau kilo ai kele mea awala o folfolanga o whamnianga le atua i te tonu tato ainga al whalau lawe wa kako le iloa le whamnianga mai le atua ma le whamnianga fo ilea e mai le larolangi po whamnianga ai e o tatou lava mana onga whai mai le tala le tuspa ia ua whai atu sala ia Abraham kai miringei po mga e whakulanga ka ainga ma nei are i tari wa kaunga kuri ese le whawhinge polonga na nā malana tama ke lo o ea e kilo ngima wawa ai le mele e le whapea o le o rangi kulanga le anga o whaia le tina ia masian tama o isa mai ai ke lo fo o sa moa o le hat po o le meo o le genealogy po le si po le mea leanga au mai o i le mea ngō mai ai o loo atangia mai ia i tu ai o lesi vaenga o le lalolangi po lesi vaenga o le nuu po le atu nuu le na sauai le pi kau i loa atu le tinao saura le mele o tupu tono le ai i se whale nganga i kaimi e loa ai e tina ni meo whale tonu le ainga ai o se tina le leia le tina whapena ona a mata ona ia whailoa sound out le meo tupu wala ngore ke leo kaimi pe o tamai o le ainga ia la okay ia mea uma se o whanau uma le okay ia e se meo iai lango o se o whanau a te loa ai se tina e loa whitutu na ei le tō wha ma le whautanga i te tonu le ainga e isi taimi e sound mai le tina le mea tau o na wha le leia ma wha sao ia e kawhila na matahala le tamaa le ainga wha peara ka maa le ainga o le okay ia mea uma le okay ia se ua whanau ai le loa o le spora kua lo makua o le ainga ai ke le wha le tonu na iei o le mea na siri o na ma naia ma matango fie ua whaia le tua lalo o le tina ia sawe ai ua ta lofa isto ina o siona tali i tama lea
ia o si ona tō lua fo i si fine leo a kara. Tu ui fo iai oi ina, a fai o si o tō lua, ia ma si o watali i lea e fai ma iai le tala le kuriesi. Ia ta ilo, sa moa le atu no pele. Ia fitutu na i fai oi. A ia kia uia, o ke le talia ina lea tua ina fautuanga. Ai sea, leanga o lo tino, o le tina, ia ma le atali i le nei, ia o se tasi o tu tino, ia, na whana nau mai a teau, ia o le tina fo ina avea ma upaanga, a lea ua o mai le tala fai mai tau na turi esi, o se maku challenge, a se lui tau mo tātou, ia tātou au ngō fia, e talia ni fautuanga tu salava pe o le le onga ma le matautia o le mea o iai. Ia tātou toe vava ai le atua, pe ua tala fea ngai, ia le tua lalo, ia ma se fautuanga fo ia mai na yo tātou taitorua. Amen, wala, ia o akara masara. Ia o taitorua umai al ko ingo Abraham, ini fa pela vo le vo fa ya kuta to po kalame e manga ia le lua tai to lua ele le ngo e se al te mia le awala ma fola folanga ma plena le tua i le olanga i le te mio le fenga tua ia e se tato le vo tato ia i le fenga fo no Yesu Christ o le ala wa o mai ma ufa mai wa ti nga Abraham le mea o no si ona tali ia ia le tinga asa mo na tu o si o tali a vai atu se tasia ke o tuli ese se o tali how you feel o le ani la ngona o le a o ia te e talia mai whainga tā na tātou te ina ni se tu alalo ma se fautuanga wha pia o lo tino ma lo toto o ano e whamai ia te mi o tuli wa kaunga out ma fala fa mai ko inga ya sola wa kaunga fafo ka ko ma le ya ma tele la ko kai ko mo fale a fa mai wo tinga Abraham e me ono siona tali e te rola au ki nga Abraham o lo fa fonga le leile tu al conversation si la fia le tu al situation si la fia le tu me atala fe ngai le temi e ta tau ai. Me foi lea. Ia. Lea o ngā fo tātou vave fai se fai uma. Ia e hao ngā lava o na tātou tuna atu i lea tua mea uma lava. Fa mai la o ti ngā ai ia le tamai a Abraham o awu feta lai mai lea tua ia Abraham. Oe vai. Mai tala le fetalai ngā lea tua Abraham au e ti ngā ono sio tali inga la turias fa mai aua e te tinga taro fai Abraham ia malina fine polonga malana tama aua to aua fa mai au fetalai mai le tua ia Abraham aua te tinga ono le tama toa malo fine polonga o mea uma ua whai antu ai Sara i ate oe. Ie e usu sta i ai lana upu. A wae wala a wina lava lau whanau i ai sako. Te iloa tasi lea mea alofa lea tua na yo tātou taitorua. O tinafo te tono tātou ai. O le meta o le mawhau tonu mo le tāwhi mau. Aleluia. O e lo foi tala le ange lu le fai a Maria le afan lau mai famia ele ingalo sa ta ofi mau e Maria e tala le ale to asia le anga foi o le tina o le tasi le ata pe le fa ata mai le fenga inga tuai o le tasi le type le nganga pa ia ya famia o le soani mai vetala inga Yesu tu sina yo ale e o ngalo o ese a wina mai le tasi fe soani e no fotu mau te tonu ya te auto o Sara fo ila po na yo tatu tai tolua le tasi le fe soani
vaaia a le atua i te tonu o tātou a inga. Ai mea tātou te ngāru rue ma mafuta whaatasi ai. O nai tina ai ke loe. E se al mea ngā a saole le iai la ngona o tina i asara. Nang na whaalongo asara o wheta lai le atua. O sōlau whanau a Abraham. E manuia ai. No umana. Lea wo o maila ia isa ako whamaia. E o le tama lava lea o le wholofolanga e whanau mai o le tama o isa ako. Ta ofi le lea e saura lea le upu lea lea tua. Me whela lea e whitalai mai lea tua whamai Abraham. O ia le ale mea wa e kau ko ka mai ai ma e kinga. E whaalongo le sautorua. Whaalongo le whautuanga na wa mai e sautorua. Hallelujah. Me fo ile ka kou tama le po fa fonga mai. E fo temi tato te whalongolongo ai. Le leo ne tato te toro. Ele fa pe ole tu alalo uma na tina ole. E mai le tua. Sometimes fo ia wasasi fo i se ku alalo. Ele mai le tua. E kako loa ma o ilo fo i. Sa moa le atunu pele. Ona yo tātou tina, a whai sau folfolanga po sautala, a o whaalongo i aina yo tātou taitorua, tasi ngā mea i tātou pia wea. A o whetalai fo ilale atua e na yo, i a tātou alo o whafafonga le tina, e tātou i loa le lei, ua saunia le atua i lātou mo tātou. I whamaia i o whetalai ngā le atua, Abrahamo, i e whaalongo, i e usi taina na upu, wharongo. Sustaina na upu. A wae wala a wina lava lau whanau. Ia isa ako. Leango le tala lea lea tua na whai a Abraham. Masara. E wala a winga le lua tama. E le i kuu whauloinga lava pe kuu pe e tina ia sara. It's just the word of God. Makua i keep by le loto sara. Le folanga lea lea tua. Makua li ki o fuife mai a kopo ea i wha ka alisi o na wha longo e wha ngese ngese o na tautala e teimi ne whetalai ai le antua ia e sa ako i Abraham sa makua le le ia le wha longo sa me fuela le ia le le tato wha longo le anga o folfolanga le antua e tele ina awala mai le tato wha longo i le whetalainga ma le upu le atua. Whamaila o le atua. I e ustai le upu a wae wala wina lava lau whanau ia e sa ako. Whamai fo i le whetalainga le atua. Le tamala ngā le la tina ma e kau whangoa ngoa ai ma ua emisia. Ia Abrahamo o te whamanuia lava le kamaranga. E o si whawhingi polonga po si o tō rua le nā sa whaima polonga o le tō inga. Ia, te whaia matupunga se nu, a wa o lau whanau lava ia. Te waila o whamnianga le atua. O le whanau Abrahamo. E whamanuia fo i le atua i Abrahamo. Me whaila le. E u tātou uso fo ia le ia e tupunga mai ai, na u tātou uso Mosalemi. O le whanau Abrahamo. O le whanau o fulfulanga le atua. Whamanuia i le atua. E li whamai le tu ia la mea langa manguia nga isa ako mauko ia ele manguia le ai. Whamai le whitalainga Iesu. E wala au wina lava lau whanau po e. E awala ama iei le Mesia. A sia wakari nga o te whaia matupunga o se nuu a waea na whanau mai e te oi. E wala lea ia Samoa. E ne e whaapea o ni kala fau ngi tala. E na le toi whahilo ma e toi vai. Maka ko visili la el me ko so oinge me a fai e ui fo i so wainga ini fa fita u fo i pongi tu to nga pe o ko inga keisle ya ilo le o le tua e ye al for folanga specific mo o e malo wainga e ye fo il famia nga le tua i se me o na o le tua ka nga vai e se mai malo wainga kasi nga me ka ko waka ko le lo po a me le o ha me le ua paru fa kasi me le ma me le tonu ai
ale mea kau ka ko loa ma fitu nai ai ma tatou fa longo ma fa lango si ufonga le tua a wala ma fo ila na upu te telo taimi ina ia tatou i loa le mea mai le tua ia ma le mea au mai le larolangi ia po o mefo ia au mai e tangata o le larolangi e leo se fina ngano le tua panga ia la le mea le faianto Sara ia a le na fa longo ai Sara o fetala i le tua o katama ilo me vo ile ele i fetalai mai ale atua ala ufa marifi wa fa longo lunga ali vo ile fa se kala ka malo fa pero ka e final mai ka ile ia la ele i fa longo al mai ka ile kala le fe mai ska malo ala ufa mai ia sa le ringa sa ia ele i fa longo ai si nei kinga ma fa se kala si fide ai o le ufa fu se ia final mai ka ile la final mai ka ile ka ke lo ko pule me le ala fa longo le Sara e su fonga le tu so ala fa na e fa na o tamara na folfolang e man wi ai no umala me foi la le ia le ka ko fa lo e la ngol ke lo me o i la la ngi sa mo la tu no pele o ngumi fa kasia me le ko ke kia me uma pe ya mai le tu ke lo me ai le ai vai voi me ku mai sa mo ka ko tu no pele ya bi folinga mai o lo fa nga so fo le tu e fai mau fiu ke lo me le mangia la ko pu sa ia ola vai ia talo mo so tato tu no sa mo la e ia le kai mi ri fo ile no tonu le tu ia ma fai lo ma lava me lengi me mai filinga lo le tu ba ia ole kuala lo aku lo kuala nga lenga fa fonga le fa lo ngo ia lo tua a lo tala no mai ile tua ya bra ia ele kusia ile lo ise kana Sara ele lo penga a pa fa lo kedi le ki se kala ngo o va pe a Sara amo o fa lo ngo le ia ko feta lai mai le tua o kama ka ua o kamanga fo fulanga o kama kirian ka mai ma ko skama ya ka ua ma fa ya ka ko ngalu ko ka ko fale ele o kama nga maybe pe ngo fo mo ko kala kua ia ma pi kala ngo fo i fa che lo fo ka ko kala ngo pi kala ngo be fa pe Sara le ai ngo fa longo ma ko an feta lai mai le tua o kama fo fulanga o kama fa ngo me ka ua fa ngo ma ya ko li vo ile so le ngo mai ka ko le tu fa mai ya ile nga ta sanga fa ngo mo ye tama ye le la kama le era lo fo ki a ele to ina el polonga nga kuriese ke lo ke lo fa lo tu ma le ya bo kala bo ngale lo kala fa lunga ni i fa pe vo ko Sara amo vai oi ke lo le ke lo fa ya kara e poro misi mai au ke lo fa siri alo lo fa ya kara ya mo ko le fo nga lo fu fa ya ku o kama mi ka mai ki nga vai kai mi nga o fa ko le o ke lo inga i bore ka wala Sara le ngo ko inga o amo ke lo nga ke lo fa ke si lo fa ke lo fa kara mali se to se kuri se il fa che chiede marca ma che lo inga lo so tali e noi ya vai la tutta la inga le tu fa mai ram o che chi inga o ngol meu fa ya tu isa ai che lo e pra o che fa ma guia fo avea fo il camanga ma tu pungo se no si al cinalla aka ai lo e fa mo le mena o fa ya tu che lo ta singa me a feta lai lava le atua i lana upu mana folafola sa moa e le ma fai a o nga pepelo le atua me nga fe mai o le atua e le tangata tal pelo la o ka ko il ka o fe oi sorry yo la ukala nga fai a kun ele sa o le mo ile a fe mai o le atua e le skangaka e tal pelo ai pe o se tali tangata salmo e fai to tasi lava lan filinga a wafo o ia o le atua na te sila fia mea mana o foi le po
e lo pe se me ko ke aru e ni fiafi awa vatu ele nga pa ia e te ofa pe e le loa pe e se me o le tupu ya ka uari te i pe fak foi koi alima hani e lunga ka hofu i ka whalongonga se pokala mele e fuko ki ea microbo Kingdom TV ia le ala waka ko whafsanga ea e seki a mea le tu ia pa ka ukalongo e fai foi lo ko lua marma to a inga mala ufana a ni na ngona fa le tamba le ai o se a le alof o se o le atali o isa mai ia o se fi foi o a kara o le polonga o le tene polonga ia e alofa foi si ko ingo a pra mo ia se walanga o le alofa e sele e kinga a ko me o mai alofa e ki alofa mai sara amo o vai a koe whangoa ngoa o vai a kura e kori ki e se o tō ruanga long ia malukari e vai oi am langa leo umanga whetalai mai lea tua lana folfolanga o a ua whangau mai e kapa ia i roinga rari a moe pule a loa rofa i a karama ma se o kari ia wha mua le mele wha mai lea tu a whetalai mai lea tu wha mai ama ia uke kinga mani o era uo ai o sia uo ai o e to ina a vesi wha longo ia ka o le maanga ia i ke lo o le meanga se a inga se tama o se tina o se whanau ai whalongo longo i folfolanga le atua e loe e ia mea e uia ai fio mai le atua e a mai le upu whamahoni la le folfolanga le whana le ka kōroa i langa esmo i ale fio pa i le atua mai le fio pa i le atua e le sili ifo lava o ia o le suafa i lana upu vai lá ele fala mal dele é tu sabe e o cara ele o cacuro esse vai ele fala mal ele é tu ele a inga ele ele o mo ele tem ele é o wala mai ai o mesia ia isako te lo sa mo la tu no pena me uma foi ele na ui ai tina ia Maria ma Josefa ele vai pegar fai mo fie ele fa na o mo mesia le ai sa ia fa fita sa ia me la tutu sa ia me la ino ai fa vai kala e temi le fa fautani ai Maria ia Josefa sa ia kala fi ave ai o me ai fio mo ia nga pa ia fa mai Josefa awa e ke fefe pe e ke ma o ngo kala yu fi ave le ai o le tō lava Maria siauto o lua na e filifili o tō mai le ngā pai e foi le o se le songa foi mo na tina tātou tama e tātou whaano longo nei o tātou tō lua nei o tātou wha even for nei o tātou whana te ro taimi e nei whanau le whai ona whautua mai ona o le tūranga o le laichi ma ai o ka kongi wa nei o tātou tai tōlua ia va ai ka kou le upo le atua ma whaalongo le upo le atua a o ola inga o mai se tu alalo le ngata fo se tu alalo le tina le tama i le tina aro i ai ma le atua ma la upu i ke lo e wha mali e ine po le ale kinga e whai a marusta e sea le anga sili a kua le upo le folfolanga po le upo le atua e pe ngo ufa yaku sa moa ya tu no pele ko i ka ua i a fe o sau fa ngau a fa mai curious a ves oh my gosh ya ka ilo ia te o e pele le sau ai ma sau mo ya ai fa fe tai le tu o ta sile a wala le tu le fotuanga te tonu a inga mi si o tatu tama io le tatu tatu le vola kala ka mai le sa tina Hallelujah. Ia ka ko fai ia le mele fa mai e fita le mai le tua. Ia pra amo au e tinga. Ia e fai le meu fai atu ai Sara ia tu. Me foi le sa mo na tu no pe.
wala tarata se la sautina ia ai fale le yo tatu tina mana yo tatu tato fai le mea la fe mai manga e fa umi kingiringa e a marika i ua fotu o fa umi a fa umi la mata alo fa umi a fai e vali le ulu fa filauna ngwai alo e vali ai ke loe ia fai mai ai le tu ia ve so ani mai ai le tu nga mea o le ngalo ai tau tu nga ma tatu sa ia na yo tatu tato ua wa mai le tu ave me fau tu te tonu tatu ai ina i tātou ngā rui whātasi. Mana i tātou taitoa. E se māngi o se mea ai ma le atua. O angi ki ngā, wa e langona, wa kawawa i ngā le umai lo ma rosi mai. Le koi fia, o la eri ngi o whunga eri. E whamai le atua. Lami. Whāro o siutu. Whai me o whakoisa. Se si upu, leanga ufetalai a kua, a iei whaatasi ma o rua e whare ia. I ngāwa yaso, e whāngau mai e, i nātau sama, e whānau mai e i sitama, e te o. Me whula lea, leanga e le i whitare mai lea tua ia Sara. Sara, i nātau sama, le a whāngau mai i selua pepe ia akara, ne ai. Anga whai mai, ke i runga fo i e oso mai a fo i Sara i li kia plewa pia, ne ai i sa oa langa na whai mai lea tua, ale i se me whapea. Hallelujah. Whera le i e tātou tilo ma tātou whawhai. I le whamani yanga whāni Mesia e a wala mai ia Yesu Keriso i le whorofo-langa i le whenga i natuai. Ua o mai nā le taimini le, ia lea o kāku koe tilo ma tātou whawhai. Ma le ato e whio mai le tākou Mesia. Pia nāna o whai atu fōi i niso tātou pokalame ua mawai. O lo whaatali pia e Sara elu. Taimini ei, ne o ki whai aku ai. Lo vatari pia Israelu i lo lato Mesia. Tangata Kirisiano i ai oe maa o mai tātou uma. O le tātou Mesia o Yesu Keriso lawa lea. Ia pia no whaiatu e ei nisi o onga ona ole. O ni tala na tu sia nisi o ona o mawai atu ma ua. Ia i le poto atu i tala atu o isi tu susinga. E wha pia e le toi e fio mai Yesu o Mesia le toi sa. Ia, sa moa e ka kia kwai o kafa. E nafo i tala, ma nafo i a o onga, e le eise tala na tātou pukalame o tele iai. Ai a te au lava ia, fitalai lava ia Yesu, e toi sau lava. Whamare tala le angenu, i le au so ina ua fio atu Yesu i le langi. E whamare angenu. Ali boys from Galilee, wale au so uma, le ale mea ringa ko kilo, wa atu. O ia le na wa, ia Yesu na wa, e whamei whapena o na si ti atu o ia i le langi. Whamei le ange, e whapena fo ilo na to e fio. Ea, e lo umai matota. E whaina lea, e ia lava le tātou ia, e te niunga, Mamo tutu tātou Kirisiano o le Mesia lea toi whioma. Pea lang o ka uwe siska ka pukalame. Lawa iai le Mesia o ato whaina e Israelu. Mo le titalaina o le malu na tolu lea ua whaanga solo le whainga. E le mamao e satu ma le i le meo le Temple Mountain lea lo iai le area fu i lea lo iai le meo le Dome of the Rock. O le safo ile mo salemi le ia e faia e mau atu ai le mau ken o ngalo wa amata o na fausia ai the third temple ia ma fata di fu ile la tosia e lo Yesu au tatou ia Kirisiano o lo fata le tatou Mesia fa mai e fio mai o ia ma toi tu vai le maunga olive le maunga lea na fio tuai o ie le langi. Whamai o le atu vai ei o ie inga. Hallelujah. Mau e tu se skelu, i lo mau fo i tu sia, a whenga fo le fio mai le lao i tātou Mesia, a Yesu. Wa fio atu i le langi o le tuta matau o le tala na tuspa ia, lo fau tua mo i tātou as a mediator for us to our Heavenly Father.
Te mira ngi o lai o lo fautua mo tato. I le tama a o lo pa ia i o tato soani le o lo fututonu ia te tato i te mira nei o ke whaia kuai ma e sila mai ai ma e whaafunga mai. Lo ia te ta ua le ngana pa ia le atu. I te mira malafu. Me whalea. Ia o i o kako visikele i me o kalikumunga ma me o doctrine. Ia wai ko whora kaya malanga ia fo i o onga le tuspa ia i le wha me kasi. Ia mai le wha pifu i kao fia lea. Se sio le tangata le tuspa ia. I sio i susu i nga wha tuspa ia pe ua kau kere i le sisait. Ia ai ngano i le sisait. Ia ma e iloa ma e manatua. Ia i ma se jo tātou na ola i le taimi o Abraham. Alright. Iwe fo il fere nga fou, ina wafio mai Yesu, ni e masi so tātou kai miringe, o soi fua po ola mai. Ia, la tustu singa, a e la mulimuri atu nei, ma mulimuri ane, i kako. Ia, lo e la nai tustu singa lo na lo wha mau mau. Ia, ma peo lo tātou mulimuri. Ia, ma tātou mulimuri tai ai te lo taimi. Ai o lo o iai lava ia le upu le atua leo ki whai so ai te ro tātou tukana. Ma alonga ina ana au na ia sama so mo le upu lea. I ko anga ka ua whai tau. Ia toia mai le atua, ma saunia le atua, mata wha le nganga, e toi whai tau e tusi lea. E leka kusia. Ana ua umana tusi. Ua umana whale liu. E ngana e peru le ngana. E reni na whalatina, maisi maungana, se i mai le whaliwina na nganga Peritania, ia maranga ngana Samoa, le tātou tua whatubuina, e le nganga pa ia, manato whaliwina la fio pa ia. Mere whaftai le tātou au ngā matua, na lato whaliwina, e ale te inga le nganga pa ia tusilea. Me foi la lea. Al kako whaftai ia. Whaftai o lewa kako furi wa maua. O ngā le loko e ole whakau mai suka rai wharkusi. Upo le li o umana sau. Me foi lea, e o ngā kako koe kirikiri. Me foi lea, ia o foi e se kia ia o onga lewa sau. E sau o le makoa kele la o onga. Kele la skola le wei ngei. Fo mai o le tuspa ia. Si kai mi pi fa makao mai oi ia awai e fai kau kus pa ia e fai kau kus ele fai kau kus pa ia tus pa ia le tani lo me fa mai tinga a Paulo ia Timoteo o tus pa ia o malava e mai le nganga o le atu ia e mai le nganga o le atu io e mo i e se tangata na tusia ai o tangata na fa Sofia e le nganga o le li o le poinga le kau o wak. Au aigi o kako lau vale, ma kako whamai, i o awhanga ia e ia e ami o leanga ia. Well, hey, stop pointing finger. O tusi, o kangaka ngā laku tusia, ma authors, sa wha o ngā e le atua, ina ia o mai e le whiong pa ia le atua ia tātou nika. Ia, me pi ingi o laku se, mingi o laku a leu, ia o mena le atua wai kako kile i whiola ma o tu se fo ifo ngā kaimi. A ola ia o na le atua ngā kaimi. Kaimi ringi. Ia le o mana tu sia whaftai ai la tau na nā tu whaliliwina ma tu sia mo i kako. Fai le awa ke so onga sa o irka la tātou parmia. Ia wha se ia aua whai ke mani sau sau. Aua ke kau ki so onga. You know, yeah. Ai fui me o foa mai le atua ia oe, ma mo e kau e tuspa ia. Ia shea mai e ala mai i lau fionga po lau sunga. Ia e mo mori mai le alofa. Ai o sungu i mai anga iau meari pe o a ua fiso le sa ua me. Me foi na le ia kako kilo le whenga inga tuai. Lea na whaatau no ina ai le atua i le tusia Roma. E tusia le apostolo Paulo le Roma naiva alon fai upo e fitu e whaapea i alon fai tauina. E le oi whanau fo i lato uma a wana tupu mai a apera amo i lato ai fai mai le fionga pa ia le atua.
e vala awina lau whanau po le Mesia ia isa ako. Full stop. E waila o i whaingale atua mana folfolanga. Mai e le fia afe tausanga se yo o mai i le whenga inga fo. Le vola ko mo le mamai e Peru. E Peru sultasi ia pia kakuloa fa mai isi skola e kusia e Paulo. Ia si kaku fikau ia ma Paulo i se aso ia kaku fisi rei ia Paulo. O ia kusia e Peru ari Paulo. Ia mo ngi kaimi. Ia kaku ku isko ingo Paulo au na le atua kalo fae le apostolo. Fale pui ono le mau ia Yesu. Ia kaku ku ia Paulo i wa talale ana tu ina fa le wina. Na tu in Samoa. You know, wai lo wa mai ngai ko inga mai ia. Kaku mali ia Samoa. Se ku ia isko ingo Paulo. Ia wa ku fo ia le apostolo Paulo. Ia o makua yo kamalia. Fo kai ia. Le pattern fo le kusi ia pi kilo wa ia. Ia ai o tu sia na e Peru na sultasi. Alo na fai upes fulu valu. Lo fa pe mai ko si me Paulo i fa mai ia. Sa feta lai mai le tua ia te ia. O ai ia lea. O apera amo. Ea. E vala awina lau whanau. Ia isa ako. Ai wa ila o ie. Whenga fau. Fulfill. O uma. Patau no wina. Ro tala noa ia te ai. Ro tala noa ia Yesu Christo. O tātou alii ma o tātou whauna. Ai la ai el fina ngalo le atua. Le ale me leo lo tau whaile atua e whailo mai ate i tātou. Sa moa le atu no pele. Tu maulu folfolanga le atua. Awane i fiso se tai o tātou la ngona o onga leo sau. Le awa makanga e whaalongo e te ro te misi. Maku wa out of context. Le ngaka ngā e maku wa come from nowhere. Whai mai ai, whai mai la pai, whai mai se. Ale tu tuspa ia. O i le wha maoni yanga o mea umana. Befo le Samoa le atu pele. Ia o hani mea o ngā tātou te maua mai lea taimi ma lea taimi, le aso ma le aso. I lea o onga la whiong pa ia le atua. Ma maua mai le upa le atua. Ia whai lea mō kāsau. Ia whai lea o se ai. O le tātou wholaunga ma le tātou malanga o lo iai. Te lo e Samoa le atu no pele. E ese loka fia i le lea atu no Samoa. Ai sea. Se kau paki tangata uma. E le ngata o le whasoa. I lungo le TV. Penga ta whailangi. Sosiala ata. Ai o le wha mosi mai le fina ngalo le atu. E foi lea. E le foi o na whangaruina le tātou. Mafutanga nei ma le tātou pukarame. The Christ Kingdom Ambassador se au kilani nei. Ia lea lava langona mai le li o Yesu. Ia tātou nau pe e whasalawina. Awana i whaia o kākou. Ma o si tātou vi inga. I pe i roa fai kākou lungo se TV. O i o saulaka o kama. Ia tātou whaia ono le tātou au nanga. Vai whala ia. Sa mo, wakako le koe oe kāra. I tara le ia ko ngula pe o la haso. Sa, mako oe kāra. Pi, e ke mawhau whau koe ngā o mai rea. Ia lau wala au kem ki kāra i. Ia ko o lo tina, ko o uma mea uma aia. Ai alu, e anu ngi kaimi. Uma whaile e tā la i lunga. O penga ta whai langi. O whai o e kala ngoa lunga le telefoni. Whiale me iai lia. O tau ainga so se tu e fio le langi ana o fa ngai le tu e foi le fa le tu le ia va no le le no o foi le e alu ko ainga e so tu rua ma la fa na ia no fa ngai le tu ia e no penga te fa langi e mo mo ia tu ai le upo le tu so se tu e fio le langi sa mo na tu no pele o wana ingalo ia te o ana folo folanga e fa ma oni la Leai ma se folanga. Every promise of God in the Bible, it's already fulfilled. And some will fulfill when Jesus is coming back. Wale la fe me ele no fa no saulo Yesu fulfill. Yeah. Te ortala Yesu l'apostolo Paulo e a Corinto. E o to fa ia li fa manatu. Le Passover. Paseka
Yesu Keriso le tātou pasi ka le whamea. Whai pēr se ia toi sau. Stio toi altio ankami. O ai e whai le karesi. O ai le karesi. O e maa. Tusi a kore nito. Le apostol. Le tusi mai fo ele ia tā ua le karesi. Yesu. E fo ele ia. Ia e muni mau. Pe o na lima teite ina foi le whalinga foi o le nei foi tātou ministry nei koe skita ma pastors ia vei tā ua a tangata ia e moni mau vei tā ua ma tangata ina ia a sulu atu le maramanama a vei ai tā ua ma tangata ia whailo atu le ola ina ia ola i sianganga ke lo iska kisa o ko fio ki ya ngai skisa esa ele le fa o isi fo o isi kanga ka le o ele o ia wa fa sio ki a fo e kanga kisa esa ono ole le ia Yesu ke lo e o nga le e tapu o ka o le upu le li because the Bible will build up sasa up inga ia mfa o nga ko build somebody me nga fa mai le apostolo ko nito Pere sawe le pekeia o koua eno sawe ina ia o atia e o to. Atia. Ia piurka kore upo le ri. Ia o lava ia le me hoi le le. Wala nga kilo hoi lunga le Facebook fo ia mali YouTube sole. I fitau inga kama wha ngaua sa moa. Pe o fia kama ia o lunga le me o Facebook pati YouTube pe o fitau ia. Ma fai loa ai po ai sa o ai se tu spai o kako o fa la o tu ia the king's children o lo ingo ta te fai loa tu le ma no le tua o tu pu Yesu esa o wa fo yo le mele le fitala ia le tu ma una mai lo na lo Yesu o tato ina ia tatu tala ia tu tala o le malo le tua ia fai ma fai longa ia tunu uma matu lau uma o na o mai ai lea o le fina ngalo le tua na lo mau le matei o le fufa fai pisufa ia tu tai foi le tala le o le malo le tua ia tu lo lau uma fai ma fa manatu fai ma mo le mau ia ke miso Yesu no o mai ai le mo foi le sa mo o ngi ki le kau fa pe o le la o malala le o kau ai fa mai fetala inga Yesu fetala mai Yesu ele i o nga fa nga le tua e si per fe kai luma mai o Yesu fa mai fetala inga Yesu e tupu ngi me o mai fa la kai le si e si le kau ale si no se misa i a inga o fa mai o lolonga o alava makiva o mai ia e ko pakala le fa e ko ale amakanga nga o me o pua nga le o ka ko ia o le a fa so fina ngalo ai o nga ka usanga fa ki kier kai mi kula fenga luenga mas fenga luenga foi ngal venga ia le fa ko ame wa ko pe ma to foi ngal venga ia la wa maka ki pila lo ia itu la fa ngal venga ia le wa maka fa nga solo le tipi ila lo aso e le kula aso ia misi lo le aso ko va lu kula ko ai lo la ia so o fera me la sa o ila le si income le back up mai le si le wa ya le la pe e alo ya kasi ya sola ya lu pe o la causa mai ya la luas o so ya ngali wa afar ko ni la o misi ele va pela ka ku mata fe tato e o le metato ke mata la ska ko me o fa ni ka o tato fa la pe le me o fa mai le tu ka unga mesi esse pika ko se ala nga upu folanga sa o ma foi na o na ka ko fa na o
whanau o manuia po whanau o peftanga. We are prophetic people, prophetic children of God. O oe ma, whanau o manuia mai ono ai, ele ngata sauia Abrahamo, ai alona manuia I tato, ono Yesu. Ono Yesu. Elo ele whinkaanga fio mai ale atua le langi. Ele whaawala mai e o I ole atua I sasi mea. Whaia sau sa ole atua mai le lona no whare le langi sau rai lalo ngei o I a tupo. E ngā ala o ngā awina mai ele atua whapea. Lona atalii o le atua o Yesu. E ui mai I le generation whare tangata. Ina ia kā kouloa. O kā koulava. Promise. Children of God. Kako ole folfolanga le atua. Ole promisia le atua. Ya, e wala mea ke wiso Yesu Mesia. E manguia I tātou kuhana. E ana sa mua sa ufafonga ne. O e kau mana tu natu. Isi kai me kau misi fo I whalongolongo. E kua lalo si tātou. Ngai uka kukai korua. Nei u tātou ahinga. Pe awa kai ka uifo ni fenga tama ni popua nga o fenga ka ainga fa pe le ai le fenga ves ma nga ia le tatu fa lango le tua e so swani mai ono na ia te tatu e foi le sa mo la tu pe to ti mata to ya ti ai to sa le fa le va yaso ai la ngona fo I tau fa vai ia ele la foi min so le ngalue me e au nai tu foi taula o fion pai ko eva ai ele perfetanga le kato mesio Yesu Kristo mai le fere ngatu ai ki o fenga fo o ia au mai ai le sila san fo mo tato le foi la ka ko sau ia e fa no ina foi le aso na tina o mo le lan le tuno ia tato fa te foi na tina latu ngalo nga fai osi ainga te tonu le ainga tonu no ran fanga ai mi fole kalisia le li oni fanga lo ina ina latu o la mo tato sa mo la tu pele fa fitai lo ma futa mai ni fiafi ono lo taimi fa no ina foi o tato sia ile upole tu le fa fitai ono le foi ala ata la na o foi ya Mike Mafretua ya Sana Preta ya le fatonu vo le tato TV Global Kingdom TV channel mo fai ona awina to e mo ea me fo le ma to fafta e fo ile so ni mai ma le lango mai ma le mafuta mai ya tato te oi fatasi tato sa ili fatasi le upole atu awa so tato lu mana imanuia te tonu a inga o fa nau e ngata o le ngaluenga le atua ia me se foi no o lo tato tu lala mo matu no foi o le ngalo e te oe te talo mo atu no o le Pasifika talo mo atu no te tele ia e ngata foi leo le no o le atua o le ngalo Israel la te talo io e sa ele fa peo Israel umo ka ngaka le anga la ia nei te ngata fa le tono ale majority ia nei te ngata o fa no fuina o lato loto ia Yesu Kristo tato fa penga foi su tato no sabo ele va pe wa sa mo nga va pe le e foi nei tanga talo kom fai ia o lato o langa ia le to fai fa le ia ma nei tanga ta foi o la wa le ai le va pe o ka ko sa mo le nga mo nga kala o tonga le tu no New Zealand fa stai la talo ma tu pe New Zealand la fui yasu tato faruina ai te tata mai o savili matangi malolosi e fa aftai la talo te tonu ana le mafutanga foi ni foi I tu o nga ruenga la Assembly of God in New Zealand ia le aso weekend nga ka mai e fa aftai le tu te tau fiinga o ave malolosi o matangi ia mai fa tele na tu I o le sami le malosi o savili ia ma le fatau tau mai foi o fa pe lo moina mai fa aftai la talo fa aftai foi le pulenga foi ia le Assembly of God New Zealand ia ile mafuta fa tasi le lava yaso ia mato maua i se mafutanga le ki lo le au tu o le mafutanga le la foi va yaso
mo le send mi po le awina atua fa mai le atua o ai o te awina atu fa mai le tali le tamalo awina atua mi kero foi la awina atu ele atua le vias o fer me nga awina atua e alu ma le fa malosi ma le upo le atua o lo foi ele ka seme se di ka po le ni se oi se no fuanga o yeni tangata to tele tangata to laiti to tonu falfenga luenga to tonu o onga me oro yeni ta longa io no opero fio o fio nga avi e ele tua lo winga e te alu e fa la tele ai le tala le leio le malo le tua ma tupu Yesu ma tato Mesia o wane ngalo e to ele na vai asu samo ila fa fu anga ia e tato so ina ai tato proclame lo fitu le lava yaso pia pia fitala unga ma le fina ngalo le atu tato mo ni taimi fa sta tele sa boa e lo ma futa mai ia ma fo ile sauni atu le weekend i fo fa uma lava tal fo i mau le manosi tato fatonu mai ma le fitu ya sara preta ia e fa o ina le tato au langa i lungo le tato wala atar kloto Kingdom TV ia fa aftai tu foi na una le tua sa lo tatu ngalu e pea fa tau leina o le CK Ministry e so te tu fio la langi Australia o Samoa ma classic ke ma Wellington ia tatu ngalu fa tasimo lo taimile ia fa so foi na le o fa wina tatu fa aftai le tua i la upu le ngata o lo e fetalai le tua e wala le Mesia i whengainga tuai se i o ina mātou loa o ia lava lea o uma o na whataunu ina le whengainga fō ia o toi momoni mai ai nisi o whiau tāua le fiafi mo mātou whtai le sona o ngā mātou whaitau ina lau whionga ia le ia o lau ona ia Abrahamo ma Sarai ma si o la ua inga ia ua whanau mai ai le Mesia mo i mātou ia o le wholafolanga o le manu ia o nu uma lava matangata soifo uma le lalolangi fa ftai tele le atua wa le o pongi sala o fiong pa ia o ma lama ia i mato o i mato o le fa na o ele atua o i mato e ua na tau mato o Samoa po Tonga po Maoli po fea lava o mato i loa e lau o fiong pa ia ma lau o onga o i mato o lau fa nau ono Yesu Keriso na awala mai ai le atua le tino le whaafta i tele lau whiong pa ia le atua pamnuia na iau au na foi o le asauni e tova mai ia le whamalosi lunga o le ala le Global Kingdom TV i le ngato le leifo i taimu le fiafi ia o vai aso uma ma aso uma o tutoe po kalame i lunga whaso somene vi ia oi le atua whaaftai o whawhiro i omana onga o stasi pena na maua le nei mafutanga le ala ata le leipo whaftai wao ngala upu o i mātou uma ia mātou lo i mātou o le whanau o le wholafolanga e ala ia Yesu Keriso no mātou Mesia le ato e fio mai o i o le tupu siri o mea vi ia oi whaavavau la ia fo i la onga ia mai ma whatu i asama le au nanga ia tamai whaftai le au nanga ia maua whawhiro ia le mana onga le tua tono o wala tala TV ina ia vi ia oi mea o Yesu al matu tala amen amen so fatu fo Samoa na turbel tato whiroa i lava yaso ia nofa maleanga lei o le atua la ona lei su ala ulu matamua ia wha soifu ina